Likely ke program kalau yang jangan hanya tarik. Ina kalian jungi ke government, ke health department, ina pengkreat ke projek. Ya ke bah kerpat, dan bah parti, bah government jungi, bah play dahu Amit Shah, Honorable Union Minister, who nabantaka liquid medical oxygen tank. Ke bah hangte hapo Sauli. Capacity juga gede cut like kiloliter kerja refilling tank hakaju upor midan hakaju ajaka ginan ru saga step down covid hospital kebagian ada pengkreat mensha bala ada play dangahi aga contoh jingtia menda sasan busan jingtia kebedai adat ke jing pengkreat naga menda gani ke third wave aga bangindan ru kene ka children ward ka children ICU nang dagan don ru ke adult ICU kan don ru ka adult beds total kanong nyo santuin pesan jengtia total kanong 100 beds dia kini kanong gawin ni ki project kiba major project hi jongga covid jongga mega state mega lagi jungi langi yo apa ni inaugurate da union minister kanong ka jing mentoi nam da state